ariko ibaze nka rubanda babyutse bumva dutongana muri uyu musi. Byose birandeba. Rubanda wabihaye umunsi uza kunereta mu rugo. Basi cece. Unasona uracicika. Ako sinini cy'umugabo abyuka kubitirwa mu museso. Mwaramutse. Ari umuyobozi. Twaramutse nyine. Monta kutuzindukiye se. Nari mfite ikibazo. Shere kangene mbe ntunganya turatuntu. Kandi hari abo ngiye kujya ariko ndabanguka. Nta kibazo umugore mwiza. Karibu wewe wicara. Mama Kibo. Mama Kibo. Karame. Bamaye kuyokaye. Monti yose bikuzanya hano ni ibi. Dore umugore arananiye. Umugore akunaniye atese. Imba naramurongoye imba yarandongoye sha simbizi. Hagati yawe nawe ninde warongoye inde se cyangwa usigaye ufite ubwonko biti urwaye kwibagirwa. Uryo wibagirwa ko umugore wamurongo. Sha nanjye simbizi. Ngo bimeze bite rero? Umugore ejo bundi dore ancangemo utuntu bita udushyi. Umugore agukubita inshyi? Aka kanakumira. Umugore agukubita turi umuntu w'umugabo. Umugore yankubitishije jido mu marembo. Jido? Umugore akunaniye ati waramwikoreye arakunanira uragira mu mugutwaza urabona nkurusha umutwe. Birasaba abakarani bakamuntwaza. Kanakumira koko. None se byatangiye gute? Byatangiye umugore mubwira akahita asimbuka. Asimbuka ajya? Nimba ari igitarangwe agashaka kumagarara ku mutwe. Ubana n'umuntu mu nzu utazi niba ari umuntu cyangwa atari igitarango. Sha nanjye byarancanze imba ari igitarangwe imba ari umugore. Ubundi umugore agusuzugura ati umuntu w'umugabo ukubitwa n'umugore. Nuko utabizi imba ari umugore imba ari igishegabo simbizi. Umugore wawe yitwa nde? Bamwita Uwimana Sumini. Bamwita cyangwa yitwa nde? Uwimana Sumini. Mwatangiye gushondana ryari? Sha nyine sha ninde? Kivuga uti bwana muyobozi twatangiye igihe kiniki. Gira vuba wowe. Twatangiye igihe tuva ku murenge gutera igikumi. Byatangiye muvuye ku murenge. Muri kurahira se akaboko wakazamuye nta yandi magambo yakubwiriye murako numva bikaze. Sha yariroberetse yigira umwana mwiza yigize inyamanza. Yatangiye kugukubita jido ryari? Mbwira vuba iki kirego kirakomeye. Kwanza ngiye sinanagikemura nkwandikire vuba ujye ku kagari. Harashije ukwezi tubanye. Kwezi? Byoroshye. Weruka kumugurira ikariso ryari? Nisari igihe nayigura. Oya, ubwo wabona ari byo aguhora. K'ibitenge byo arabyambara ndabizi. Akobora niba udaheruka kumugurira umwenda w'imbere, wabona ariyo mpamvu muhora muserera. Tumenya kubana n'umugore. Weruka kumugurira ikariso. Nisi niryaye nayimugurira. Nava ku kazi naza nayizanye. Buri munsi ubwo utahana ikariso. Ndahitaha nese. Umaranye igihe kingana iki? Ni imyaka 2 yonye. Ubwo afite amakarisi 128. Wasanga narenga ko ngura amaduzini. Bivuze ngo mukennye mwahita mujya gucuruza. Sha Imana izagufasha urugo rugwire kabisa ndumva umugore wawe atoroshye Monta. Uru rupapuro ndaje ndusinyeho n'umukuru w'isi basinyeho n'umutekano asinyeho uragaruka mu kanya muhereze ujye kukomeza ujye ku kagari sibyo? Yewe ikirego sinakibasha. Nese ubagutoreye icyo utabashije ikirego cyoroshye nka kiriya. Ariko uziko ndi umuyobozi sha. Nyine ndabizi urumuyobozi sinajanga nabizi ko uri umuyobozi. Bantoreye kuyobora no gukemura ibibazo. Singukemura ikibazo. Ntabwo uri muragikemura bwo uranyohereza ahandi. Ninde ukoherejeyo? Nese ubu kwijyana byari binaniye. Ninde ukoherejeyo?
ngaho byihore none ijyane urebe ko nagerayo. Umviye imbesirera. Sawa ngaho taha. Mama Chibo. Mama Chibo. Hey. Ariko wagiye wihangana byibuza rimwe ukanyuzamo n'umunota umwe ukanywa. Urumva ukuntu unyitaba ngo he. Urimo urafana match ya football. He, ngambwira. Mwaramutse yemwe. Ni karibu turi hano. Ariko se wa mugore wagiye ureka abashyitsi ukaba ari njye ubaha karibu. Kahabwe vomo. Wewe Muyobozi, rwose urugo rwananiye pe. urugo rukunanira rute? Warwikoreye urakuvuna urarunzaniye ngo ndukwakira. Urabona afite umutwe nk'uwawe. Ariko se muyobozi, ko namva uri kuvuga nabi. Mvuga nabi iki? Nako ntago mvuga nabi. Cara hano. Gira vuba mfite makuru. Ko nasanze. Asanzwe. Kutari usanzwe uzano. Ikibazo kinzanye se sinakikubwiye. Urugo rurakunanira. Wowe n'umugore murara mujwingagurana. Mufitanye ikihe kibazo? Biriya bibazo by'urugo rwawe. Yego. Sawa ngaho mbwira ngo bimeze bite? Muyobozi, umugore wanjye musigira amafaranga yo guhaha. Naza ngasanga yantekeye icyayi cyonyine kitagira n'icyo kugifatisha. Namubaza aho amafaranga yashyize kambwira ngo mbanasize makeya. Kandi ari njye wayakoreye. Umugore wawe ko numva ari igisahiranda. Umugore wawe ni nyiranda w'isazi ndakurahiye. Ubwo se umusigira ngahe? Muyobozi, musigira 5,000. Ngasanga yaguze amajyane y'100 n'amazi ya 20. Inka ya Gacinya ukamusigira 5,000 ugasanga atetse icyayi cya mukaru. Umugore wawe ni ikirumira habiri. Ubwo uzarushobora urwo rugo. Hako mwagiye mushaka abagore beza, mugashaka abagore bitonda. Nkizo ngurutsi muwamuzijyana. Ubu kwitonda ugaperereza ukarongora umukobwa mwiza byarakunaniye. Mbere yuko ujya kwiyahura kuri uwo mugore wawe, iyo utereta neza, umugore ukubaha waramubuza. Abagore baruzi yaho hose. Wari kubona umugore witonda utuje akajya kuba. Abandi barongoye neza we ndumva wariyahuye. Iki kirego ntago nagishobora urajya ku kagari. Mwese muyobozi, kuvuze ngo twarahutse mu gushaka, ni wowe warashatse neza wowe akaba yitonda, nzaze tujye tumufatanya. Gasangira n'isambaza. Ariko uziko ndi umuyobozi sha. Uziko ndi umuyobozi. Uru rupapuro rongeye kurushyira umukuru w'isibo n'uw'umutekano basinyeho. Ubwo uraza kurutora nyuma ya saa sita ujye ku kagari, sibyo? Sawa urakoze muyobozi, ubwo ndaza kugaruka kuri iyo saha umpaye. Nta kundi hangane nyine. Ako si ibintu